Kanami pite tuni ni simsom ni lani December 2025 ni khohin JFD kiti just and fair delimitation tia ke he ho Ehsan mai hlei CSO group khanin Manipur census thua Manipur census ki bol masanga NRC simphat ding thusu ahin bolovin chule hechi census ki bol na ding thu Ehsan mai hlei ho anop lo naw hi aji pu Benjamin Mate Chairman KUKI Organization for Human Rights ko hurin jong kichi sela ase hitan aman ase na ahi achaina langle ingai ki diu hi in tun atopinga rupai jeng hi tive census ki bol ding thu hi center government in fees ni a boldinga to gon asimu hi in April 2026 apat February 2027 chan boldinga ana sei sau chu hi kitan hi JFD kiloi khomna hon ase na wachun gamsunga hongchau dut ho National Register of Citizens NRC semphat na noya aki het do masanga Manipur sunga census ki bol thailo ding a hi tin jong het sa na thupon chun ana seikit vin hi Zania Lungthim Bazar Community Hall muna JFD convener Jitendra Nigomba in haulimna abol na achun tule tua Manipur boina jong hi gamsunga agua hongchau dut ho ji a su hi anatin hitabanga agua hongchau dut ho het do na ding hi census si ahin hichita hlona census dan to kizuya phatte a chipi ding a hi anatiki nin Manpur ga letol ji a census hi khongai sa ding NRC hi chipi masat ding a hi tinjong ana seiki nin a hi chukitle achi sakum sangkhat jokule somngale khat jawapat agua Manipura hongchau dut ho hi Indian citizen a hetpi na nei lo ding a hi tinjong thu so mi ho ko machun ana seiki nin a hi alang khat kitna hi chi thu ma ahin nisim som lenga December 2025 ni khochun JFD team khanin New Delhi khopi vilna ananein Manipur sunga census ki bol masanga agua hongchau dut ho het do a umna dingin Ministry of Home Affairs yenga lekha jong na pilut ki dwin hi je thua hi brain singin jong popular government sim na ding thua Delhi achi ahung thun thuna chun press maya kuki zote khotha ki sim be beijing thu ana sein tu masang je be yong chun mai hlei CSO so census ki bol ding thu dei sa lo thu media dunga ana sei jeng chu a hi in ama hon EPGA census ki bol masanga NRC zo bol zo ding bol masat zo ding atiu ham ti ho thu hi thugil ta thu ta gel dile abul het anga in abul alungel angai tu ho aji ho het na thei pen chu pu Benjamin Mate chairman KUKI Organization for Human Rights in kitchen ta in asain ama holim na hi anga nga yu hi tiwin ama holim ki chai le tuni adinga census ki bol na thu a mai hle hon adei lo naw thu hin se ho hi chan hin hi sa oftin hi chan hin chai ta hi ti ve nga hi tu chung thil swa hi mail hon iho chunga illegal immigrant wal foreigner tag a bol pau hi EPG pen ham ti hi mi o si lungton de hin ai zo mail on head mo lo zo Burma ko na mi chu yang lu ti zo head amon zo ta san lo zo but ipida zo to bong lungthim ne ya tu chunga systematic ta chi narrative and sim hom ta le hin 2003 kuma hi Parliament in Delimitation Act ti amendment and balls of Parliament na ek ansi mo chu ala chi delimitation chu India pumpia Parliament sit hen lang song le Assembly consensus sit jong le chu population 2001 census population na khandung ya sim bedding ta hi Parliament in anagon le ai Southern state ho hin kion population control ko bolo win Bihar UP la North India hon population control bol ai lo ji chun population base a chu chi increase of or decrease of seat dinga la chun ki ho chu completely as unrepresented ke hi hi parliament as parliament member ka hom di wa hin na hi to bong de hin ye chun hi chi thailo de ta so post no bolo ai chi par as parliament in pe chi amendment tha bol wa a khuti le India gamsanga milasam ho schedule caste le schedule tribe ho 2001 census dung jam mo population tam jung zuin
holding a reserve seat hi parliament han lang assembly yong la koi be pi ute ta za parliament in ek ana pass it so ale chi ek ana pass it wa sunga chu India 25 India state a hi chi ek chu implement ki bola pata cha peaceful ta chi ta chu delimitation commission a form wa delimitation commission chu justi Kuldeep Singh in a lead and a bola ma chairman in a ball was smooth ta chi ta. And then coming to Northeast, ala Assam hi population increase na ding so MLA sit hung akibe na ding so anver ole. Mo atam zo Muslim la hung hita so. Ala Muslim ho atam zo Assami so konseba hu mo he atam zo hi Bangladesh ha ko na unglu re ti mon perception ne go so na. Azu chi azu asu ki ti Assam or Assam student union ho so nasata hi chi delimitation chu bolo ding opposition na bolo. Then coming to Arunachal and Nagaland, so 90% tribal ngane hi wa so sit ki hab bele ki koi bele kila do theitalo so abona tribal asia so kati na lo thupi lo so ala Manipura hi male ho in population amo population sanga tam zo hi assembly and MLA tam nei zo so ya 2001 census dungji a chong ki vera le chun male ho hi to MLA somlia ko na amo som thum langa sit nga kilo ding amo som thum langa hi ding a chu e ho chu somnya thing lam yo chu somna ko na nga in bi be do som ni langa hi diu chu e chu o e ho thing lam min ki thomi lo chu India delimitation act dung ju ya chu parliament and pass in act dung ju ya chu e chu I chan diu lom ta ale chi e chi din monang hi prai male ho hin lengzo in hi win Manipula chief minister jang hi win hi che chal ha la hen mail hai te hi Manipula lengzo hi ta lo du chief minister hi ta lo de ta ki lo ta so Congress Ibobi Singh government here 2000 to 2004 5 6 la ver here al si project pin bol ta wa mitya le census a hi manipulation o me antiu so ma se pina hi census ki bola ni figure di point tiu ale a figure don chan vet wale na go holangai census a hi mo hin bol thu hi anom thui chu a chu India average a chu 35% na khan le nagal a chu 200% na khangi chu a population ale sunga chu population hung ha khan na pin subdivision lian than do ba mau maram pawmatal purul he chi census dingai high court a hi Manipur government le o political party Manipur to Manipur government to loyal guild Manipurian high court a chalen sa bol ai ju high court na phal pi wa a chu Manipur government on census boarding a chiu le in ko te na go hon cooperation appeal o pharwa hi albitria chu table a random a table a chu 90,000 population a ka pi chu ale 90,000 population ka phara chu e ho MLA city mo be de chu nga la chu thum ni kilomang do ta thumi nei hoi chu ale chu thum jong chu e ho population ka be kit na dinga chu mail ho hin kora le khan se kiro ale delimitation mondang do sai ki chai ta e hom lo ji wa chu chilaya chu pa ho khol thangjam olom le na e ho dinga chu e pi ha min tu lai kham tha hon head lo den mi lui zo sin head even risang ke sing on admirable thing la mi la ding as politics e han lang song le e pi ha in Manipur formation government formation chung za state formation chung za na sa ta thil heta khan a chu chanpura ex MLA ne hia chung le Manipur minister cabinet minister ne a chu pa ho khalalin chu justi Kuldeep Singh ko ma zo man letter na sora ipita Manipula hi chi ki bol ham atile chi pra justi Kuldeep Singh no ho case hi high court hi tabang census chung changa problem ji heti kha chu respondent bol hi chu ale ke ho ting na palang chandil lang ho chilai chu chandil district tinapal district nai lo ja chu chandil langa chu ke ho student lam kai kan hi wa chong la chibation langa puthang ko sei formal kim president pa to in pia yung kumpian hi pa ta talo puthang ko sei na ke holoi chon tinapal district demand ding chung chang thwa hi ama ko ma hi kan memorandum su sa ding aka ga chi so
cái chiều lấy chỉ thu chuẩn xây lệ ai là sung chú ăn xây đúng rồi chú yêu họ tiếng benefit đi chung kịp ra là hin càng phố pi khu toa hi càng phố pi khu unreserved chú càng phố pi assembly còn sẽ yêu họ IT bảo có liên rồi MLA không thể thấy mấy này mà thể thấy số na chú ai là chỉ delimitation cho nên chỉ lệ càng phố pi hi càng phố pi tiêu district sung hi assembly consensus khác imu về đều sẽ em họ in mu bewa le to existing campo pi assembly consensus yong chu population assembly consensus map to redraw hong ki bolting ale adang ho population in theza thing wala ju ho dinga tribal reserve sit hong ki thei chu chung chona ju consensus khari mu be dio ale chandila ting no pala yong chu lampi ju ho to hi iwang pharole I ho ki kai iwang sirula tamlo naga kai chu chandila ting no assembly consensus ya chú ông có tiền là chun nhớ hi lo là khát bê chú hỏi cái cái gì thế chẳng đi là tiếng Nepal district home sung á chun na đi lung ghé là chú sa chú lung lút na căn này và pan căn lao ai là Manipur là hết chung sang cô ra idin pi đi và chú họ tribal lawyer advocate I mean thằng ta tao có hồ là mấy họ sentimental giờ kỳ sát và cái sao ngầm lâu chú ute party họ chú này bôi Benjamin Delhi anh cái chia ai chú ukil na gahol ngai ti ji wa zu Delhi kyong kan chia sunga zu Delhi ko na advocate ni Supreme Court advocate ni kan puya kong kyo le sum cha chu sum jong zao ke sojan headquarter ra hin jong le tampi ko kyo kan ka azu meeting kan ne wa zo ele koi petition rai pandem piti dhaman ti aki zo zo na chong an se se le ke chung an chu sao chu nang ukil hola chỉ dùng năng này hiện ya chú năng mà nó bận lộ lên tiêu lại hiện hoa cô lại cái gì khai dùng lộ nè dùng lại mình hít ta chú bận này cái là ai là cái số cái bộ là ai là hai cô ra cái dấu đó cái dấu lộ para Supreme Court ra cái gì 2007 July của mà chú Supreme Court ra chú cái số này dấu và ai là Assembly kong kilia jong tribal MLA CC to UNC KUKI pion KUKI na vo sa tha vo vai lu na na por wa ji ho je assemblies consensus thumu be ding a chu kinem ta ni kium le I bobi singin hap ta khat jawa chu one day special assembly akola chu denounce bola so as mail ho ki phinan bolwa Delhi achiwa Mon Singh the Sonia convince wa as presidential any parliamentary act chu president in chom khat suspense a koi thei chu ti hu presidential ordinance ki tiveta hetima any parliamentary act chu na chu ga chi wa lobby na satan bo wa parliamentary act pa chu presidential ordinance promulgate and bolwa he chu wa chu next parliament session a chu 2008 kuma chu H delimitation ek pa chu Manipur le Nagaland to Assam abona chu default chom khat ka chon dinga chu as chu amendment na bol was representation of people's act 2008 who unavailable no na life it is clearly written there chi chon same do wa ele he chu IPT tam tala to hi Assam delimitation na bol tao ki saita Manipur la ki bol nai lo chu and then mail hone kisa ro ju tu nai ko kyo on Manipur suke de ti on kisa lo nagon suke de ti kisa la kisa pen delimitation is ale hichi a chu I ho pople a chi delimitation a lui pan chal nai lo chu abana hi 2021 census basis a hi delimitation hi om nga hi chu ale to 2021 census on ki bonai lo chu so 2021 census covid ji gam tin ji a chu phát giải cái bộ lô ya 2026 là census hong đi cho ale chi census basis as chi basis as another delimitation hong ki dis not only in Manipur entire India ne thima alui pa yang 2001 ayong ichan wo ki chang nai lo 2026 ayong I ha chu ki be ki ra le chun a chu mai leite hin MLA hong khi so ding I ma zai hi lo do dai ti hi mai le te ki chao hi cho ai zo gamla alin zo hon ki to pa chu amo just 9% he ka ti na amo li now zo le to as a CM hi wa a control a government so education chu in thawa le chu mai lo hoi lai chi do hom ti zo ki chat pe no chu
ale sunga chu nago population chu 2001 90,000 ka ta chu ala to 2026 ai ho population ka the ni dinga hi ai chu a population enumerate in bolding gamtin in boy bi so mail hinga ni chu office am ki paying chu ale sunga chu ho population ka the ni dinga chu I ho illegal immigrant abana refugee tin about hi chi chu nothing else azu boy ki patela para chu ai chu honong koi ma chan ki man ke yong ki hello ne ke yong ki hello ise yong ka se yong le het nom lo chu ai chu real politics ki ti chu na azu ai le ai to an chu sansa song ngum gu ra le I bui de de chu tha do le e ke ti ti ho to I ho boi pi chu ka ti e he e langa me ho ni pi gon wa na go ni pi ti preparation ne wa I pi amina nama dinga chu chanvo piti lai lo wali ti ki simdam ti agel lai ho chu nei le chong ki gel phala so tan te e ke ti ki tamai lo la tha do ki tam le ti me chu I bui piu chu hit tabang nam te chu hi wen din hi chi lungthim put lung ne wa kon cho tabang microscopic mentality a kon ipot lo lai si wa chu twa sa nga ho zo ha nei ne be de na in ne be na lai de we ti chu tu na video si ko ma ka sei no me